Miss Teen Super Global International India Jai Mekalong Best Rembak Anong A Chepalong Dun. Nijang Karbi Anglong Kaparlo Lakha Troxy Kopili Constituency Arlo Khironi Rongkhang Tui Amekar Chandra Singh Teron Lapen Liling Hipi Asopi Isne Hateron Pipen Goa Long Kibipon Miss Teen Super Global International Kachepate Ponalong Kechengsianong A Chepalong Dun. Karbi Anglong aphan isi nong meke wanpi Goa arong sopialong kibipon Miss Teen Super Global International India along Nijang Karbi Anglong Kheroni Rongkhang Tuipen Kechengsianong E Chepalong Dun anong E Best Rembak Miss Isne Hateron Pi Apomen Chandra Singh Teron Apayemen Lili Ing Hipi Lapen Alangli Kacharli ke HSLC Angdengsi Pining Ketok Dun lang Lapen bang so joini pini Isne Hateron Pi aphan kang thum karni dun Hojai Karbi Locharli asonga tumpen Hojai Railway Station along Anpale Dunpen Karbi Poho pen Archopon Lapen Bang Solong Jengkha KSA branch ame Puruka Sentiso Chetong Dun Pusi Birta Rip Dun Long Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel Nilimen Sneha Teronpi Nili ke West Karbi Anglong Kheroni pen Nili Goalong Chapati Dunlo ang ke Miss Teen Super Global International Miss Teen India title winner Chepalong dito. Sono to journey la so da Karbi Anglong ben ka damha goan ko sono journey ge. Listen ma. Ningarong ma. Non Kiboma Sorkar Kilang Pankrea Jok Rathur Pak Pen Harlong Ki Er Kithok. Nijang Karbi Anglong Kaparlo Lakha Troxy Kopili Constituency Arlo Jiriso Nihangarong Arada Tumpen Harlong Ki Er Kithok Pon. BJP government atum May along tinta development alam ningje pon verseta Kopili Constituency Arlo Jiriso Nihangarong Kedamatawar Thangnata Kilang Kavejok Piniaruache Klonify Krehini Arni Jiriso Nihangarong Aradatum Jungjung Pen Tawar Harlong Ki Er Kithok Pon. Labang so tawar kasalam ponje aphan jiriso nihangarong araratum 20 number baithalangso MLA Rupsing Teron Lapen local MAC Pawan Kumar aphan meyalong karjudona hut tawar kasalam je aphan fana ve pusi jiriso nihangarong araraphan ningjepon Lapena phike meyalong pen nangchiroi puplo lasi jiriso nihang arong arat avatar ke nang niloma lasi sorkar aphan kachuning ripon prabjin pen tawar nang salam piponason te mesenji Sonsi Osomar School ke toidun kasik sak the ulapen keso kiun e pusitami hospital kache pon pusitami kasik sak the u lasi sai jok je rongara chingrum si harlong ke air thok ponang koklo pusi rongara ratum pen ningje pon renti Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel Jiru cengbong ni hang rong nik pining pen penanganan ning kan pen samila bang soto warolong apong political party itu ke hai dulu non apong bang kela BJP government nada Kopili Constituency long ke Pawan Kumar Rai si juga dam tang na hai lo lapen non apong dalang si cubom lo sita laso atwara bang kaita miun e nasi phong thom phong kilo alang lilong ke dam tawar ki mire peta rabisa nang thokta pusta alang libang ke phana be pusi kaita ningi lasi non apong bang kinitum metang jongjung pensi chokorot sila bang so tawar bang tum non salam bom lo कौन किलोमीटर लंग तो बेथो की ini ke nil tum ke thoi bang ke आधा किलोमीटर bagdo office ta me kon baktong tangka kacilang unjine stanon marke nili jongjung pen bang ke la dampar sian ba nili wan lo asini tum non claim bom lo के aku के वाइन dolang ma dolah non dampar phobak wanalang nil tu nasi la dampar phonang lirte aku itu non son pu claim tu nasi non matangka cirung boilang nil tu lake madu political parti pen kali la nil tum jongjung pensi la bang so rabis bang kecoba BJYM Kopili Mondol Ahin Pen World Thalassemia Week ke pamanpon Nijang Karbi Anglong Kaparlo Lakha Troxy Kopili Constituency Arlo Kheroni Model Hospital along BJYM Kopili Mondol Ahin Pen World Thalassemia Week ka pamanpon Bang solong bang kora pho BJYM along klembang pu bang phiatum pen blood bank apartment amithang avi chipi dun la pen bangso thalassemia week apartment Kopili Mondol BJYM pensi chepatir pi ponalong Dr. Asim Manta chetong dun pen ing samjin pen pachun pon
Lapen avi kachipidon abang pu bang phia tuma phan medical ahin pen certificate ta pipajer ponji pusi pachini pon. Labangso avi ke nijang Karbi Anglong arata farman pusi BJYM kopili mondol mei phupen pachini pon. Son si kidugdet arata tuma phan kisunga hut ke joy ki kilong ponjia phansi arni sivet ajay mek pusitame deng pondetlo. Lapen kevangji aruike dongkam mukam hospital along avi kachipia jay mek deng pon popusi pherang ke atuma phan pachini pon. Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. ব্লাড ডোনেশ্যন দিয়াৰ এখন আমাৰ ডিফু মেডিকেল কলেজ তৰফৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হ'ব সেইখিনি চাৰ্টিফিকেটখিনিৰ কাম এতিয়া তেওঁলোকে লিখালিখি কৰি আছে ব্লাড ডোনেশ্যন কেম্প শেষ হোৱাৰ লগে লগে চাৰ্টিফিকেট প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা যাব এই চাৰ্টিফিকেট কিবা কামত আহিব নেকি নিশ্চয় কামত আহে আজি কিমানজনে মানে ব্লাড ডোনেশ্যন দিয়া হৈছে আজি বৰ্তমান এতিয়ালৈকেতো 5জনে দিয়া হৈ গ'ল আৰু আমাৰ আহি আছে মেম্বাৰসকল BJYMৰ যিমান পাৰোঁ আমি বেছিকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আপোনালোকে টাৰ্গেট কিমানজনৰ কাৰণে ব্লাড ডোনেশ্যন এনে আমি আজি 25জনৰ টাৰ্গেট লৈছোঁ কিবা আছে মেইন অবজেক্টটো মানে আমাৰ এনেকুৱা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা মটো আছে সেৱা হি সংগঠন গতিকে সেই মটোটোক আমি মানে মনত এটা ৰাখি সেই মটোটো মানে যাতে মানুহক সন্মান দিয়ে সেই বুলি আমি আজি এই কেম্পটো পাতিছোঁ 12 মে যেহেতু আমি এইটো আজি এসপ্তাহ আগৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছিলোঁ আজি আমি এসপ্তাহ আগতে আমাৰ ডিফু মেডিকেল কলেজৰ ব্লাড বেংকত আমি এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ যে আমাৰ খেৰণিত আমি কপিলী মণ্ডল BJYM হৈ এখন ব্লাড ডোনেশ্যন কেম্প পাতিম বুলি তেওঁলোকে গোটেই প্ৰস্তুতি লৈ আজি 12 তাৰিখে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে গতিকে আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটো সুচাৰুৰূপে চলাই নিছোঁ এতিয়াও চলি আছে প্ৰক্ৰিয়াখিনি বৰ্তমানলৈকে আমাৰ 5জন ডোনাৰে ব্লাড ডোনেট কৰিছেহি আমাৰ টাৰ্গেট 25জনৰ আছে আমি যিমান পাৰোঁ বেছিকৈ কৰিম বুলি মনত আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে অকল খেৰণিৰ কাৰণে না পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আমি গোটেই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ কপিলী মণ্ডলৰ হৈ আমি BJYM কৰিছোঁ এনে আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ BJYM প্ৰেচিডেণ্টক জনাই তেওঁৰ পৰা আদেশ লৈহে আমি এই কৰিছোঁ কেম্প কেইদিন কাৰ্যসূচী হ'ব এইটো এদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি Deithor Mini Stadium Asai Hemalong Duar Bagori KSU Deithor Lapen Rongbongkhat KSA Tumching Rumpet Pen Pherang KMA ke Phapon Pini Aruni Phai Krehini Arni Lakhain Ko Ratrok Duar Bagori Constituency Angkang Deithor Mini Stadium Asai Hemalong Duar Bagori KSU Lapen Deithor Rongbongkhat KSA Chingrumpet Pen Pherang KMA Kang Nipon Lesson si Pherang KMA Kang Nipon along Kachitong Dun Lake Duar Bagori KSU Advisor Amoron Terang Deithor KSA Head Branch President Longchong Be Rongbongkhat KSA Head Branch President Robinson Rongpipen KSU KSA Klemrapet Bang Photum Chetongdun Pini Pherang KMA Kang Niponang Kok Alam Theke Jasemet ke Sonni ke Jongpon Lake number 1 Deithor Rongbongkhat area Salom High School ME School students atum sepalet mate mobile phone school kiduna hut otpon cry ke chelonle Lapen ke api apo atum mate guardians atum ta kachilangdun akinang soddo binong Lesi athema labangso a mobile phone ot cry ke quality education along kachirabdun ave pusi amoron terang pen thanpon Lapen ke mobile phone ke isi pirthe adang asonsi odonglo ladak me hinota dolaplo lasi use thek thea tum ke kahino atowar si damrong atum si ke ong puta amoron terang pen puthot klardak pen thanpon thu Number 2 lake lapu Rongbongkhat KSA President Robinson Rongpipen Kaningje Ponke Ladak Golaghat District Penchikoinot Deithor Government Model Degree College along Pinipen Phongni Lokaching Vaipon National Education Policy Lesi Duar Baguri Mate Karbi Anglong Angkang Piatumta Chinghondu Nangji Athima Ilitum Property Lo Lesi local students atumta Dakamatsi admission Nangji Labangsa College ke Chinghondun Bek Nangji Pusi Robinson Rongpipen Kaningje Pon Lesi Angton Penalam Kaningje Arjusunang Dehuri Pen Elijang Karbi Anglong News Channel Prangsi Duar Bagori Perangke Bitum Atum Apana Kiro Pilo Ini Bitum Nonapor Bangso Perangke Bitum Atuman Kepan Ko Alam Tege Lalo Sonti Darlando Kecing Sia Bangke Nonapor Litum Tok Langanak Paprang Poni Tu Ahut Along
Ata kijum ME school chari us somar ben chenglo high school chari somar tum si palat mate Android phone KN aku tax tame ni tum lampi poklan poni do laban first tame ladak government model college Bedford also aku tax tame non new economics season lato aku tax tame ni tum Yaraki atu malong lampi poklan poni do laban first tame Bedford degree langroy langjeng do lahai langroy langjeng along aron reben okiri mate medicine dawai ben ki job ben okiri la ben kalau current password battery connection current password ben okiri lai hoya bang aron reben okiri into nei lai hai puthak si bini ni tum berake athino lam thejai ko asi aprang si nili machini lan alang like romong hat KSA head branch general secretary Robinson Rompi dan first time Bedford KSA head branch president Rompi first time Arbat Hanse along to KSA head branch president first time KSU Guwahati head branch president Sunil Teran Ramsali KSA general secretary along singer and Nili Methan Ladak Bedford Angkang along and pada Ramsali ta nitum parlupon Bedford Ramsali development committee amai tu first time KSU advisor nasilalo aprang siapa ke litum Karbi Anglong Autonomous Council pe si andeng kedeng pondo quality education of alam do nasi hala solong sampai kita tanga pon itu high school long tin sampai pilih itu lah bangso ada lo sari asom cingrum pep pen itu high school tin kaum ini dalam hala so hut pen sampai penangan itu lamun han pon lo Karbi Anglong Autonomous Council Education Department pen kapaklan pon aron teng pen and first sampai non pura pe itu angkang along kapen bangso arta kijo mo somaratung mobile cell phone ke use kathak pe mane kachirung pe ka school kidu na long stame toar kita mahut stame on uniform pe natum mobile bear pon dom theglong di laben ot pon dom theglong i na sonsi la bangso mobile cell phone android mobile pe natum on uniform address pe namasi latum reels ka silang lahai ka theglong ilitum do manuda theglong masi labang chilang na dak laben laso culture pe age hula quality education long ben kachira babe laben ili product lam thei pu lalo ME school student tum kado kabi pan tupe ongdung atuma bangke labangso mobile along merit apen demerit dimisen kain udah hack gedet tahai dasi ladak labangso mobile along berhe aku masal si otan dopot aling amarmun stane gulong doek dimiben ceng lo kahindu anta do dasi lahai no kapang to je pan lo charlie hem along kita unti ko hoda bangke kapai ne dia je pan bangke litung ladak non cilang pet organization lo charlie asong do amen stane labang cedon de dasi labangso long lo bangke apa ya posun tame cilang nei cek balance CP do nei apen first tame hula to so school long sala so smart to bichari dun ke doma apen mobile ke do ka vema la bangke hala school department hala dana teacher tum sitame la bangke alang tum cek balance bini kusini tum hen metro pipon na la bang so mobile la jone lo long tum teklang social media long tame ke mege no reclam do apen message no se lecture dun de la bang hang kisu long kidu ka ve tame non arta ka ve penong si la tum reels ka silam hasi la bang so mobile endrong kachali hen ta bom sitame on uniform pe la pen Facebook ka post long phasi on uniform pen kuna ne tingki thang lahai amhor ka netchi lahai phasi pathei rong lipu deli tum quality edition na chara thang ka le asi kachuni ri bang lahai lo kadu ka school lo chari smart tum stame dum pemi nang di thek pemi ni so porsi government pen non ki pi lahai hoi aron stame pin khat mon lo la pen kapre abar sai ki jo stame people lo sitame non por ma ke ni tum ipui bang la lo jong se ilitum kachali anat awe lipung te ilitum kachali ka cium he laben adi anunde lipung de ilitum kiwanya por na host tame ato anu no tame kan ni luji aphan adim awe detta hai kasi ilitum organization lan tame ilitum non kiwang la por tame na bangso school tinong check balance ibiji aphan ilitum cherai ponji laben person na school tinong tame si unan pen notice hisab si tame mobile laban kapa ene de fancy juniri lo laben labang so ar tu bang elitum organization tu unpen kilang vek di laben lang ngeri hala bang kali public tum stame ladak na cooperation tu nei latum tame kito tu nei laben hala public tum thek lo stame KSA tum ta konani organization nuhan si information pinang lang bang kali dia ni ate alak tu male dum bisa chok lo je muso natum non phone yang arta bang kala ko timma bang stame school report bang eno ni labang elitum product bang elitum kan bachini nasi labang so me se sa ke all card ding pen cenglo ahok pe na bang that for ang kang pi along kido deuri that for along chu kaddo ka bela school atto manu kido an no stame ME level la pen P level la high school level stame ata ligi ma tuma bang la on school huda bang ke mobile phone ke ene de dia fancy tuniri party lo la so lo bang ke just semet
Apo apa yang tuh misalnya guardian misalnya hipik responsible sih ini kusi ini tuh mungkin tanpa sini pun. Stop hari.